para banun. Panganten pada kadia tapi manu kadinya digana manu kadinya Sobi ayo mangga ibu besan kadia naik galak keluar ibu besan mah spesial nah heula hei naik galak spesial buat pengantin aja dulu di sini ya tidak coba mana video shopping Sama alo rek nyawer mang alo cerita. panggungna laga di dia mah Panganten cukup berkisah do pengalaman Sendue demenan tidak araban ayo bapak besan pada naik ayo bapak besan heula kan panganten pada naik moal ayo bapak ngomongnya demenan janji dikawin ternyata sampean dan kawin masih hei tepuk tangannya mana dong sok mangan didinya heula we hei ayo jararoge sarayana warga masyarakat ayo hei alah digoyang ayo sadayana joget ayo dede goyang semuanya rabi durung teka cari ada pilih pulang tetapi barang wis teka malah sendi tinggal lunga goyang teh haji rabi durung teka tapi barang wis teka malah pun ditinggal lunga kapan balik balik karo rabi ala teh haji ayah besan mangga hayu urang kalurang sakedap ya kaurang dihadap deui hei ngomongnya demenan janji kawinan ternyata sampean tadi kawin Pak Haji alhamdulillah masih kena mudanya masih cantiknya Pak Hajinya ayo goyang hei ayo sadayana orang joget hei alah Pak Hajat ya tuh atuh Mas Rama Pak Hajat kaleng si mamahna atuh cenah alah atuh nuhun Pak Hajat aya oh aya si mamahna alhamdulillah kemana mah goyang mah rabi durung teka cari arep milih pulang tapi barang wis teka malah pun ditinggal lunga hei masih bersama video shooting kita rabi durung teka cari arep milih pulang tapi barang wis teka malah pun ditinggal lunga kapan balik maning karo rabine padok alah duda araban ayo Pak Haja wis cukup sepisah pengalaman sedue demenan duda araban digoyang aya sep keur bios tuhnya laguna naon deui sok Pak Hajat ya spesial ieu mah kanggo keluarga.